Test. Testing. Testing. When I think of how you've kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown. Through it all, I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything, I am thankful. When I think of how you've kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown. Through it all, I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything, I am thankful. There's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything, I am thankful. Lea sea sona mutailo pa maoni. Lea sea sona mutailo angalelei. Lea sea sona mutailo alofatu noa. Yesu imeuma otefa fetai. Yesu imeuma otefa fetai. Yesu imeuma otefa fetai. Yesu alofa mai fa'au ali
tupu tupu sili sili oe io vinga malaufa manu faonga u mo oe Yesu alofa mai fa'au ali'o ali'i tupu tupu sili sili oe io vinga malau fa'amanu Emana omia oe le suahu wana o o sesulu ua le mumu ua matutu vae ua le matu o manatu sulu fayatu ya oe lo utupu na efetalai se wa vai vai tai tai mai ma efa atumu se ya oi le toe mumu oh Yesu ala la tanga ole puna ya ele matu tupu emana omia oe le suahu wana o sesulu ua le mumu ua matutu vae ua le matu o manatu Sulfayatu ya oe lo utupu na efetalai se wa vai vai tai tai mai mai fa atumu se ya oi le toe mumu oh Yesu ala la tanga ole puna ya ele matu o talitonu o ele tua lo le e fama oni asuma lo atautinonga Oli sanga lo filemu tama leli na efetalai se wa vai vai tai tai mai mai fa atumu se oi le toi mumu oh Yesu ala tanga ole puna ya ele matu oh Yesu ala tanga ole puna ya ele matu oh Yesu ala tanga ole puna ya ele matu Because of who you are, I give you glory.
Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, you're my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, you're my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Ono Yesu, amen.
O te whatalo whatu le paia o le pulenga, le paia o Samoa, le paia o le au fia i le neitai au. O whawheiroa ai atu le swafa o le tuar te mā le alo me le anganga paia. We've entered God's Holy Week. From mai o le malanga, na ulu whale ai I malai o Yerusalema. See, Palm Sunday isn't just it's just not only a tradition, but rather it's a reminder of what it is to walk with intention. O le savali ma le malanga le rii, e le ipongi sa le wha moe moe la e lo I titonu le Yerusalema. Ai na uia ala ia, ono le mafuanga. We all have purposes of life, and the Pulenga, and Samoa, and all of us here today, we're going to revisit God's journey on that purpose. Te manatu fo e uina le whaingo fie, e leo maua le au whainga o le tātu Pulenga le nita e ao, no nisi o lo whāte o tolia, nisi o lo to esea, ia e me sei fo e le to tele lo tutuangia. Ai le tau fia ele le leisi sidi ese leo le tua peo no uvava ayatu. God is good. And all the time. And le leile tua. I te mi uma. I aile I alo whaiva le tātu pulenga wana tā pua inga le ni tai au. Sa ngā iane. Whei roa I mwheo fo. Tell them that God loves you. Yeah, and so do I. God is good. And all the time. And leile tua. I te mi uma. God is awesome. Let's tell everybody. Let's worship. Tatu tapua iatu I le tua. I o tau oli I le li e le au noa. O te toi whai atu. I o tau oli. Ia I lolo o tau anga manu I tangata uma. A wawa lata mai le li.
Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Let us pray. Rejoice is a reaction initiated by the impact of a moment shaking the soul. We rejoice for the unconditional love that has impacted our lives tremendously. Lord, your entrance into Jerusalem has changed the world. Holy Spirit, our provider, tend to our needs as we place worship to thee. In Jesus, our sovereign Lord, we pray. Ole 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 e a fua mai le loto o to ia i le alofa wha so la ua fio. Ole malanga wha tupo la ua fio o tustusia i tala o lau wha o la tanga. Ma wha wawau wai le wha moe moe o lau wha nau i le wha tuatua. Anganga pa ia e lo mātou so soan sili. A fio ma te poe o mātou loto ina ia mausali i la ua fio lo mātou wha tuatua. Tu maule viinga i la ua fio nei se yo i le whaavavau lava. Amene ma amene. Tātou vivi atu i le tua le pese lua, o saunia i lau tala vau ma le aunga sa le e tena fau. Lua le viinga i le tua. Sa ili le wha moe moe i le tua.
O tālo sanga le nei tae ao le atu la i atu le tātu tamā pensione. Na te ia i tātou i lumo le tua, le sunga i ana o tāla toni, ia a wā le tātu talo i lumo le tua. O le a tātou wifo ma talo i le tua. Le tua silsili e se, o lau fio lava o le pongai o le mātou wola ma le malosi o malava. O lau fio e mai le amatanga e o atu lava i le ngātanga. Whaafitai le mātalasi, ma le silsili ese o lo walofa whaalia mo i mātou le neitai ao. Le au mwhai ai o na mātou o mai whatasi lau pulenga, e whaatino a mātou fuafuanga e ala i le neitai puenga. E vi ia lau fio, wā o lo manuia lau pulenga, ma ona tūlanga whalupe. A mata mai lau au auna tau ina ma whaife au o lau pulenga, e o lava i o lātou whaltua ma whanau. E vi ia fo i lau fio, a wā o lo manuia ta mā ma tina mātua o lau pulenga. Ai meise wō mauso asiasi, ua mwhai o na mātou whaitapua inga whatasi le nei tai au. Whaafitai tele le tuae. Wā o lo manuia lau pulenga atoa, e o lava i a mātou whanau. Mātou te whaafitai alo fo i lau fio, ona o lo alofa mlo wanga lei mo i mātou. E ui lava o lo iai nisi, o le nei maafutanga, o lo maua i mai, ma le ato toa le malosi. Ai o lo maua lunga pea lo alofa i a te i mātou. Vi ia lau fio, ona o lau tuspa ia. Mātou whaitau i ai le aso ma le aso. Whaafitai ngā luenga mana alo nganga pa ia. Lo wha maalu sia pea i mātou i whaia lo fina ngalu. Ai wha silsili le whaafitai ona o le taulanga wa uma o ne saunia e lau fio. E ala i lo walu pele o Yesu Keriso. Na maliu ma toi soifu o manu malo mai le tūna mau. Lea wa mātou mau ai le wha o le tanga. Ia tu mau atu pea i la ua fio le viinga. Nei se i o i le wha vaulava. Lea tu alo whae. Tele lo alofa ma lo wanga lei. Aua le tusa ai ma le mātou tali atu i la ua fio. Mātou teo atu i lau fio ma le loto maua lalo. Whāto ese atu i lau fio. Alofa ma wha mangalo mai i mātou. I anga sala ma se uma o lo mātou whaia pea. A vea lo walo pele o Yesu Keriso. E ui mangalo ai i mātou. I o mātou se ma anga sala uma. Le whaafafonga tālo e. O lau fio lava e ato toa ai o mātou mana onga o malawa. O mātou wala au atu i lau fio. Se e alofa, ma whaamanuia mai lau pulenga nei. Whaamanuia mai lau fio i au, lau au auna tau ina mali. Ma mwhaatu whaife au o lau pulenga. E o lava i whalatua ma whanau. Whamanuia i ta mā, ma tina mātutua o lau pulenga nei. O uso asi o mawhai o na mātou whaitapua inga whatasi le nei tai au. E o lava i a mātou whanau. Ni isi foi o mātou le whatasi ai le nei tai au. Ona o mafutanga o silafia e lau fio. Malutia i la tau i o aolofa. Mātou talo foi mo taitai o lau pulenga. Ia lātou maua pea le anganga o le ngā lulue whatasi.
ina ia tupu maola lo malo e whaavavau. Whamanuia lau fio ia Samoa na lua. Mafuta ina o na taitai e lau fio. Na ia lato maua le anganga alofa ma le wha maoni taita ina ai lau whanau. Mana tua fo i le lalolangi vivesi le ne vai tau. Le ali ie au maia le file mu i le lalolangi nei. Ina ia mato maua ai le nofo le lei ma le whealo fani o lau whanau. Ma ia maua tai le anganga o lau fio e whaia ai ma le tonu a mato whai uma. Taita ina lau fio le whainga malanga lau pulenga nei le nei tau sanga ua mato savadia. Le atu ae, se upu o le a mato whaalongolongo i aile, fiso soani mai lau fio i lau auna o le a whea ngai mai. O a mato te talo ia, tasi ai ma te talo lilo, i loto maanganga o lau whanau nei, ua mato wofo ina atu, ma le anganga whātua i lau fio, i le suafa manu malo lo mato wali o Yesu Keriso, lo mato wali i male whaola. Amene, amene. Tātou tō me vi atu I le tua, I le pese se laus fulmarfitu. Se laus fulmarfitu le veinga I le tua. Ina o mai,
ia le alo le polonga le tua ini ia mātou maua le sa o le tonga. Ne e ui alo le mativa ina ia maua le tamau ainga. O le mātou tūrai, e papole le tangata. Awa lili uma sa ini, ia o i mātou na mafua ile nei vai aso. Ia e peita ile tua. E leo tu mamaina lau whaasopa ia mo i mātou. Mātou tūlai ma le whaaloalo mo le whaitete, ia awa se sao mo le ngaluenga. Mātou o whatu ma lau whio whaatasi mo mātou tangata, ini e whaalau tele pēlo whilangalo i le neila alo langi. Whaapa ia i le nei taulanga o saunia, ai anga le lei mai lau whio masanga whaamanuia i e latou. Wa ta pena ina le wha moe moe le nei tae au. Ono ke viso Iesu le ali o leola, wa awala tuai le whainga taulanga o sa moa ma lau pulenga, le tua whaafutai. Amene. O le whaitauina le tuspaia, o le a ta ia i tātou le sunga le whaiwhi au whaumai i a tūpuola whalaunga tunia, i a wale whaaleoina o a whionga pa ia o le tātou tua. O le a whionga le atua o le a tātou whalongolongo iai ala le whaitauina le tuspaia. Tusi mai le whiangainga tuai, Sakaria, lona matau po iwa. O le a tātou whaitau whaatasi iai, mai i le whaipu iwa, ma le whaipu sefulu. Zechariah, book from the Old Testament we're going to read together from chapter 9. Verse 9 and verse 10. So take your Bibles out. It's the last book in the Old Testament. We're going to read together in chapter 9, verse 9 and verse 10 in our Samoan language. If you got it, say amen. Whaafafonga mai le awhionga pa i o le tātou tua. A moa whaitau, ie e matua fia fia o ele tama whiwhine a Siona, ie a langa fia fia o ele tama whiwhine a Jerusalema, whaauta, o le a alu atu lau tupu ia te oe, o e o le amia tonu ma le whaola, e anga ma le sua e whao matia foi le au whana o le taua nā te tautala foi le lelenga i nuu esi. O lana pule pa u mai le sami o u atu i le sami. Pa u mai le vai tafe o tule inga o le larulangi. Wha awau pēr le tātou whaitau mai te whengainga fau. E wangalio Ioane, lona mtau po sifulu malua. O la tātou whaitau pei o ne māsani iai, mai i le whaipu se fulu malelua, whaangata i le whaipu se fulu maleono. Gospel according to John, I'm going to read responsively from chapter 12, verse 12 to verse 16. Ioanes fulua, tātou whaitau whelafulafua i ai mai le whaipu se fulu malua, whaangata i le whaipu se fulu maleono. O le tae au ua whaalongo ai e le motu o tangata, ua mai i le tau saminga, ua maliu mai Yesu i Jerusalema. Ua maua e Yesu le tamai a sini,
ona ti ai lea, whapei ona tūsia. Male sifulu ono. Ia whamanuia mai lea tua e al tātou whalongolongo, ma o tau whafongaina, lana awhionga pa ia. Tu mau pēr ia te ia lona lava vi inga. Nei aso uma se i o i le whaavavau lava. Amene. O le ase la tu tala. O aia. Le fasili na tu fasili ai le i lana au whainga luenga. O usoi. O le ase taufi. O aia. Sad to say that even on this Holy Week, the world didn't fully understand who Jesus really was. Na ave leo i lātou lau pama. Mo mai e whaftai ai a te ia. Ona lātou ala langa i lea. Osana, i manuia lea fio mai le swafa o le li. O i o le tupu o Israel. It was a soothing moment for that crowd. O lo ngā lala mo le tupu. When they corresponded and replied, they said that they took palm branches and they went out to meet and greet, shouting, Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. O le asa la tu taufi o aia. Le manu lauti o le Yesu o le na malanga Jerusalem. My focus of discussion is that Jesus that entered Jerusalem. Samoa, their king. I le vā whēwatai, ai mese le wheo fōwhai ma le wheiloai. Masani Samoa i o nanga wha wheiloainga ma le wha siniwhainga. E to mua i upu matala, tū maanganu o Samoa. A mata i upu matala le atunu. E pei o upu e whai i se wheiloainga o ni aluari i whamai e ha. Se o le lingo funga fale o tia se o le tua vao. O sau le va ana tiu tau mai le va ana tau. Just to explain le feilo inga. O pue anga tonu ai le feilo inga. Fesila fai ai maloma malu mai e tau o loina. O pue fesila fai ai mani fa malunga. Po ni paolo mangafa tau malo. Le nganga le na ua whaalia e upu o wheiloa inga ma whasila whainga a oe Samoa. A upu ia na alanga i le neitai au a o alo folau le tua i te tonu le ai o Jerusalem fo mai a se Osana. Osana i manuia lelo fio mai i le swafo le lii. A wara te malo le tupo o Israelu. O upu na wha wheiloa i ai le li le motu o tangata. O e sa le wheiloa i ma le li.
A o lewa fesila fai le sawa leli I lana malanga whaatupu I te tonu Jerusalema. Lena tātou whaalongolongo. O le li lena vavalo I foi lau perfecta for mai Sakaria. Jerusalema siona prepare. O to uma prepare. A wa leo le a fio mai lo o to tupu. Ta pena lo o to wha moe moe. O le so le au to wheiloa I aima lo o to tupu. For mai o lo ti e mai I le asini. For mai yoane. A o malanga le li I te tonu Jerusalem. Said everybody. Jesus was like a rock star. Superstar. Everybody wanted to take a glimpse at this person named Jesus from Nazareth. Mai o tau futuli uma le moto tangata mua. Fafola lau o pamaia. Ma pese atu le loto whange te ono le avano ma whai ona maua. O le wala te o mata matamawai tino. I le tangata ta ua la leo Yesu wa ave tala yana ngā luenga ma mana ma lona siri ese. Se le ifo I lea mai le ai o Nasareta. Fōlinga mai o se malanga wa levona. Na whātautali. Awa pika se senga na to aitau no ulava. I respond tangata I lau o pama ma fafola. Fafola ma lele mautinoa. Fafola ma lele malmalamba. Pong. La au leo pama. Tāua ia. Tāua ia le soifanga le whaali Israel. Fo maila nātu tāufi. O le pama. O le whailonga le nā o le manu malo. O le whaatusa foi le nā o le lotonu. Po se whaaloalo e ave I lewa fio mai ma le manu malo. As our story states, a lewa o mai la tangata. Ia malaupama e whaafeiloa I aileli. Watangi e mai ai le lātou tartununga o Yesu la leo le taitai. Yesu o sau ma le manu malo. Le manatu lena la walunga I mawhauwhango tangata ia. Le alanga wa whaali ai le mo mia tele o le tangata le. Ma le lalo langi se tupu se I whaola ma la vea I latou. They were thinking back on King David. Le tupu e. Pei o tā vita lona taua ma lona lauiloa. Tā vita e sauna te langa ina lo lātou to ilalo. Ia mato e atia e le whainga mālo fau mo tangata. O la se lātou tāwhi o ai au. The lingering question of Jesus asking, who do those people say who I am? Do they even know or understand who I am? Le manatu ma le longona le tangata. Na laulunga le lātou mawhauwhau. Yesu le no ufali Jerusalem. Yesu le o sau ma le manu malo. Au lona whaale tonu. Ele I sau Yesu e langa si to I lalo senu. Ele I sau le li o Yesu na te langa ina si to I lalo whainga malo ele ai. Ana sau le li ina ia whailoa maila na mataupu. The kingdom of God. See, people did not understand. Jesus was about the kingdom of God. Le malo le tua. Ina ia olai tangata e ala ia te ia. Not through the empire. Yeah, especially for ila o staulang sili ma ila te umma. Le malo leo le tua na whaalia I le mai le tua. Le wha tino I te soifua o Yesu Kiriso. Le malo le tua whaalia I lo na whinangalo ma le wha moe moe. O se fsota inga le leo tangata umma. Le wha moe moe le nao le ngā luenga na whaia Yesu I lo no langa atoa. Au le wha le velave. People did not understand who he was. Wha se ina mawhau le tō tele. I le ofofongia o ngā luenga na whaia le li. O manatu e to te leo Yesu, ua peo le tupo ta vita.
e sau e mai le whaoratanga mo tangata umma. E o mai la Yesu i Jerusalema pe na yai le nei tahe au. Wa lau sila fia le totele. Ngā luenga na whaia le ri whaola. That's why they responded. That's why they reacted. Le mafuanga nana tau whetuli ai whawheiloa i le ri. Ai whawheiloa i la i vi inga tau tupu. Like what they echoed and shouted to King David. O vi inga i whaalangi ai e mamalu ma e tau oloina. O le na whawheiloa i ai tangata Yesu. Le iei upo le tae au whamaila matua o sana. O sana, i manuia leo o fio mai le swafo li. But did they understand what they were echoing? What they were shouting? See, because o le upo le o sana sa mai le upo e peru e lua. O lona winga o le whaola ma le tatalo. O le tatalo ia whaola mai, po le valaau, i le fia la vea ina ma le fiola. La kolo the next segment o le tatu matua, ia manuia lea fio mai le swaf. That was a greeting words. E whai ina to e ulu fali te tonu le manumalu. O upu wha manuia, e wha sino ia ina to, o lo a ngai te tonu le manumalu e tāpuai. Tangata o ulu fale e wha aftai i le tua. O wha wheilo ai. O le o sau i le swafo le li. Pea ni eilinga ngana tātou, se maloro se fua. A fio mai tala au mai. Those were the greeting words. It was custom. Ia marawanga mun muli o tupo Israelu. Whaasino is tangata mamalu malealoa ia. O tangata e maluari. E peo se tupu po le Mesia foi. The Messiah i le ngangana e peru. O lona winga pe a whaamatalina. O leo o whaawina i le tua malona whinangalo malona whaamoemoe. That's who Jesus was. O le Mesia e ngai oi ai le loto ma. Ma whaange ti ai la ngona i le memoni. That's who Jesus was. Le Mesia na amata i le ola le taulia ma le whaatauwaa. That's who he was. Na sau i le tangata utu ula whai ma ilo sia le maloma le lotu. He came to rescue those people that society serves as an outcast. No whatulo no ola ina whaasau ina le ola totele. That's why we are here today. E leo se Mesia ngai o yoimpe ta fiti fiti ono o viinga like many of us. E leo se Mesia o le whaletele. E sau whai tu la luma. Ai whamai o le Mesia o le tūnoa. Ma le whale o. O le Mesia na sau e au auna. Le Mesia na oti ina ia ola i le tele o tangata. That's who he was, people. Yesu le na leo sau mauru fali Jerusalema. E lei malama lama i la tau ma meia. They did not understand who this guy was. Le whanau le tua le pulenga e sa moa ma le au fia i le nei tai au. I le asu sapa ia ma le mamalo le lau pama. That's the Messiah we need in our times today. O le Mesia le nao mana o mia e tātou. Le Mesia e nuti mamomo ai whaavai o le whaitu au ma le tau whaaleanga. Se o le Mesia whamai a tumu ai tutusai uma tangata. E swala upule ma tau soa ai le tau tua. Le Mesia whamai e whaasao ai se se. O le tau aloaina na o tangata tau lia. Ai vai maulano I tangata vai vai ma le whatau waa. Le Mesia e se veu ma whaasao ai whaale tonu lo tutupu peo ta teimi maso. Le Mesia tonu lava le nae. O se veo ina le wha moe se sea iutaia. Le moto o tangata na wha wheilo hai a te ia I le lau o pama. Ia ma pepese le o sala. E leo se Mesia pe o le tupo o ta vita. E leo se Mesia foi e wha vevesi malo pe wha tupu wha le velave. Para o le Mesia ma le li o le file mu.
e saunga le mua i tangata uma mātunu. Whamaiolo na mālo e whaavai i le alofa, ai whaatino le loto maulalomu, ma le whaalohalo. Le Mesia le nalo mo mie Samoa. Le Mesia tonu lava le nalo mo mie soifua i te tonu o pulenga a inga maulotu. Se i whaatoa ai le vesi. Le whea i nai ma wha moe ngasi ai le atungalunga. Se i toe wha maulalo ai loto o tangata. Ma la wha i atu le ta wha moe moe i le Mesia o le to manga. Io e le au sohe. O le tala le nao le asu sao lau pama. O winga nao saundoanga ma feta lainga na wha wheiloa i ai le lii. A o ianga atu ina na malanga wha tupu Jerusalema. Yes, we're speaking about the triumphal entry of Jesus into Jerusalem. The moment when the Son of God entered that holy city, riding on the back of the donkey. The crowd heard that Jesus was making his way to Jerusalem, and they took the branches. They took palm branches and went out to meet, and they shouted aloud, Hosanna, Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord, the King of Israel. That proclamation of faith in that very joyous event that took place today, the long-awaited anticipation of the great Redeemer. But the gospel states, and later on, our brothers and sisters will reveal to us that it didn't even last a week of the shouting, the palm branches, the once joyous event that took place turned for a dramatic turn towards the worst event ever recorded in history, the crucifixion of Jesus Christ. Do you remember what took place when we got struck by the COVID-19? Ele mamau tele. O lena tuli vai ele la lo langi fa mai le COVID. I remember vividly, it was a time where fear took over our faith. It was a time when panic replaced our praise, and our worry switched places with worship. Where was our faith? Where was our trust? Where was our relations to God? Where was that encounter that we had with God? Ta'alo fai. When the going gets tough, when we're pushed out of our comfortable zones, we abort, we neglect, and we abandon. That's what they did this very day. God's children today, oftentimes we're faced with difficulties and challenging situations of life. And it's very easy to become weary in our minds and our conscience and overwhelmed with emotions. We sit there trying to figure everything out with our strength, but that can be exhausting. But I just want to say that we weren't meant to figure everything out. We weren't made to figure and have a resolution to everything, but rather we were made to place our trust in Him. We know Him, but we don't place our trust and belief fully in Him. Then we'll be just like the crowd waving, waving, waving. The book of Isaiah. But I want to echo the words of the book of Isaiah, because it says, when you cry out to God, when we cry out to God for help, as soon as He hears, He replies.
They cried. God replied. Jesus went into Jerusalem. But their faith wasn't there. No matter what you're going through right now in life today, maybe things are not going your way. Our accounts are not too friendly. Our children are being a thorn to us. Work is not a friendly environment. Our relationships with one another is on and off. No matter what you're going on through life today, God is far greater than any obstacles or difficulties that we may be facing. Pulenga, open our hearts to the journey into Jerusalem. Just like how Jesus entered Jerusalem today, let him enter our lives or re-enter our lives now. It's all about faith, submission, and acceptance. And when we are ilutatu whamoemoe. Anga le leile tua ele nei vaitau. Tu maule pa ia ma le mamalu o le tua. Ia tā whaalongo ina fo i le silisili ese o le tua. I ula tatu savalia o na popoha. Ai pi iama pea. Lotu te tele pea. Ai ole tu ula fo ia o ia. E pea na yeile to tele. O lea na oifo ma tau fituli ma lau o pama. Au fai pese wha uma mai le launga. A mai ale pese lea. Ona sau no atua i leo le taitai o le nei au televou. Le sunga i atu puola. Ia au le matu prestene le fatua ti akono ia lohina longo leo. Ia uase wha moe moe i le tatu tae au ma le wha moe moe o tupulanga o le tatu pulenga. O le vinga i le tua, ia tatu malalosi. Ia tatu malalosi i le mana whaailo o le lii.
Test. Test. Yesu na tato Ona mala au Itukulanga ole kulenga Tuna ima ya iya tato Ya Yesu na tato Yesu Lewo esiri ona lopaya Le mama le foia le alfia le ne tai al toa. Tai au o tau dia. Osana. Osana. Ia manuia leo lo afio mai le suafa le ali. O upu ta lingolingoa ia e fasino le ne aso. Malana maununga. Mato manatsi. Ana lese no le fale o mani. Ele ai se tala o whao le tanga. Ele ai fo i se malanga whātupu. E pei ona whātino le nei tai au. Talo whae le liutino tangata le atua. Na sa ili wha moe moe a fio mai le lala. Ai tali toali mai nei lātou.
The lingering question for all seasons of life. Do you have room for Christ? Aile tau fia aile tau fafa tupu. Le fau tau tanga mamawa le atua soifua. Na tali lava ile anganga maulalu. Le fale o manu. Ua fai mana fuanga I soifua mai elo tatua li faola. Usila malau mai moa fale anganga. O le ato mawhai atu le au talavau e tena fau. A wale wha moe moe mo le neia sa lau pangu. Start to a place unexpected. Would you believe after all we projected? Child in a manger, lowly and small, the weakest of all, unlikeliest hero, wrapped in his mother's. Is this who we waited for? The newborn Savior, all that we have, whether costly or meek, because we believe. God for his honor and frankincense, full of his pleasure and mirth, for the cross he would suffer. Do you believe? Is this who we waited for? How many kings have come from the north? How many lords have abandoned their homes? How many graves have become the least for me? And how many gods have poured out their hearts to romance a story that is torn all apart? How many fathers gave up their sons for me? Only one did that for me. And for you, and for me, for you. O se moni mau. E leima whawhauina o se tūlanga whapea.
o se tupu o le a whanau mai i se whale o mani. E soifua ma ola mai mātua le tauloa, i tuo a ai o vaitafi. Ma ua whai tau se lau tau sanga o whaatali Israel, mo se la tau tupu. E leo se tupu na tau fia mai se isi mea. A le tupu na tau tō a le atua. O le tupu e fio mai e whamanuia. O le tupu e fio mai e laweai. O ia le tupu na savalo ia le perfetsa i aso na mua. Ma o ia le tupu na fio mai e whaalau tele. Ma whaaso o le lalandangi a toa e tu mau whaavavau. Blessed are you who are poor in spirit, for yours is the kingdom of heaven. Blessed are you Who weep and mourn, for you will be comforted. Blessed are you Who are patient and meek, you will inherit the earth with the power from me. If you are hoping for righteousness, you will be filled. Blessed are you who are true and faithful. Blessed are you. Blessed are you. Blessed are you with whatever you do. Blessed are you. Blessed are you who are kind and merciful, for you will be shown God's mercy. Blessed are you Who are pure in heart, for you will see mighty God. Blessed are you Who are makers of peace, for you are children of God. Bring the world harmony. If you are punished for righteousness, the kingdom is yours. Blessed are you who are true and faithful. Blessed are you. Blessed are you. Blessed are you with whatever you do. Blessed are you. Blessed, blessed are you who are true and faithful. Blessed are you. Blessed are you. Blessed are you with whatever you do. Blessed are you. So blessed. Blessed are you Blessed are you. Blessed are you Blessed are you. O oto uma o e tinga ina ma mawhatia. I nā o mai ai a te ao. O au fwoi e malolo ai o tau. E lei mana whanofo le ali o Yesu. Ua le ngata le fo mai o le tala lei. Au le fo mai foi mo le soifua malolo. Mo tangata wa afia i ngase tele o le neo langa. O lona si whawhonga matangofie. Na sa ia langa mo whaamanuianga, ma toe whaamanuia. Ua whaasili atuai. Ana ngā luenga whaatino e ala i ngā luenga whaamalolo. Ma ngā luenga whasaswani e ala i lona mana. Whaauaulau sia sila. Au alo whaiva le ali o Yesu. I ana ngā luenga whaamalolo. Come all ye broken, living in pain. There is a healer within our days. His name is Jesus. He has the power to take the old and make it new.
from birth. Then he took some dirt to rub my eyes, and now I see it's a miracle. Ua talinga fia longo e pei o le tala e whai lunga o le maunga. I le matautia ma vāvenga o fofungia ua whai e le ali. Ua whai mai. Ua whinga salo a ima pisa pisa o tangata Israel. I le nau nau e fia iloa. Po le ale isi tūlanga o le asasa o ai fuafuanga a Yesu. O leo wa nga ile mananga whaatupua le ali i le ai o Yerusalema. Yerusalema le a ai o tawhaina mo lanang malanga le toe fo i mai. Osana, Osana, ia manuia le o lo afio mai le swafa o le ali. Sa o moli mawina foi. O le whamalo lo ina o le tangata pipili. Atoa ai ma le tene i titi. Sa ia whatula ia. Sa maliu. E te loa la te uma mesia e na wina mai e la te ai tato uma. E sa o le lei oi. Na o moli mawina foi. Le tele o mea ese, sa ia fetala iai. Ai moli mau isi, o ia Ioane el Papatiso. Ioane Papatiso, mama niu. Ioe, ole moli mau, ua toe ola mai o ia. Ai moli mau isi, o Elia, po o Jeremia. Po ia foi o se tasi o le au perfeta. We've been waiting all this time to find a king. Years have gone by, generation without king. Now the world will see our God great victory.
whanua le tofala inga le atua. Lona alo pele to atio Yesu ke riso le Mesia. Wasoli solia lau ele o Yerusalema. Malana malelenga. O tele tu ua o tō. Tā alofa i le ali o le ola. Ele i eise tae ao le tato alanga i le o sana. O sana. Ai ua fuli tua ma tu la foa i a te ia. Le alfi ai le nei tae ao. U mau lau whaau le tanga. Va ai le tā manuia ne i le lea. Au mai le sasi wana nafi. E fuata ina ai lo tā wha moe moa tae au. Manuia le alo whaiva. I lo tātua malanga wha atasi ma lo tātua li o Yesu. I le neva i aso pa ia. Tamaiti, o mai a Yesu, tu mai,
Otamaiti, oh my iya Yesu, oh my iya Yesu, Otamaiti, oh my iya Yesu, oh iya, oh iya le ala, awa ele I say etusa, wana oh iya lava, oh iya le ala, wana oh iya. Tumai, Otamaiti, oh my iya Yesu, Tumai, Otamaiti, oh my iya Yesu, oh iya. Ale ala, awa ele I say etusa, I say esi, na oya lava, oya le ala, wana oya lava. Ola esa olotonga, famalo lo mai au maile malosi, ihunga levai oiana savali, silivai matatalo oaina tetali. Ola ilesa olotonga, famalo lo mai au maile malosi, ilunga levai o hina savali, silivai matatalo o aina tetali. No one, no one. I say no one, no one, nobody like you, nobody, no one, nowhere, no one, nowhere. I said no one, no one, no one, no one, no one, nobody like you, nobody, no one, nowhere, no one, nowhere, lover of my soul. Lover of my soul, oh, lover of my soul, nobody,
nowhere. Lover of my soul. Lover of my soul. Nobody. Nobody. No one, nowhere. So kaya au mai ase pagkasi mo le au kalvou. Tama lo fafkai. Okay. Kula i maleava. Kau kala fo i male fai keke ngai kai au. Okay, mangaku. Ole a ko fai e fale ula. A e mau ngau au. Le mamalu ma le mawalunga ngai kai au kulo. Kula i fo i fai ma. Sui o le pulenga. Ai mese sa mo pokpoko ngai kai au makako fai ka po inga fakasi. Mako ke fa le inga le nganga fafkai. Lau sunga kai kai. Sunga ko inga. Ai mese lau fai ngā luenga kofi ngai kai au. Ua kusa ai ole sa nginga pa ia. Ole kakalo. Ale pulenga ma sa mo pokpoko ngai kai au. Kau ngai e leanga leo le kua. Maua pea le ko fa le kua maua mangak. Maua fo le malos fa kingo. Sili la le ngang. Ia aware kau singo le. Kalesia e mese kako pulenga ngai. Ngai kai au. Fa malo fa kai fe au ka ua. Fa le inga mole kako pulenga ngai kai au. Longa luas kau kalanga. Fa malo fa kai. Kupulanga kalvau e mesele. Malu fo lau kalvau kena fo. E kusaiole o kalama o saungia. Le nganga fa kai a lofa le kua fa sulu. Mala malama. I kupulanga la voa ka kupulenga mese sa mo pokpoko. E kusaiole ngai kai au fe au ka ua o ko fa le inga ma. Fa pula inga. Ia ware ka ko pulenga mesele. Malu sa mo pokpoko ngai kai au. Kau ia lofa le kua. Ia kongi pa kau le ave le fe au ka ua ngai kai au. Ka ko pulenga mese sa mo fai ka ko fai ka poinga fakas. Kusaios fe au ka ua fa le inga ngai kai au. O nga fa pele so makungak. Kalwaisa fe au inga. Sunga ko inga mala fe ngal weng. E kusai ngava yaso ya sia le sunga le kia Kongo. A or ka mako inga fo ia kia Kongo inga ka ko kanga weng. Iwa. Boli mai nga lo faanga. Wa i uman manguia fo faanga umo sa fe nga yai ala ka Kongo. Ia o lo pule lo fa le kua. O lo manguia o ia boli mai lo faanga. Fa kai fai ka kalo ak. Wa ngu man manguia i fa mo me o mai ala ka konga ma ya sa fo inga ya nga do le ma se mako fa makalanga ya ngu ke inga nga yaso fo nga koe maleava fa kai God is good all the time. God is beautiful.
toi au mai la spats tele ana vi ia le tua nei tai au. Ya ma le fo ia sao lo pama. Tomato ina ma le pa ia lo finga luenga. Te nane le fa mo o tupulanga te lo vou. Ia o mautu watu se matu pala pala pe ona te noa ma sao noa iei le fionga le tia kon te tai le o le pulenga wa mo mau le nei tai au le ngā luenga mai aia le ai le lava sa e whangota i le sao ia e maiso whaiva i le teilo loto ia wa se atu mua mo le pulenga te nane sa moa whaafonga ma ua poto le nei aso sa ia o le aso sa a mata i ngā luenga o le vai aso pa ia pe ona tatu mori mawina le mata watu ia wa e tā pāle o wheloa tā pā fo le matila ua maupu e pue le nei tae au ia tusa ma le ngā luenga mai a ua sauno atu tia kon te tai o lo mātou langona whaaftai ia ma lo mātou langona me le nā tusa ma ngā luenga o le nei tae au a vele iuta ia e whai ma vi inga o le atua a o le ala o le tūlai o nei folanga ma nei whaamanatu ia ngā luenga whaapulenga ma lua o tātou nu o lewa tau lau ngā luenga a mata o le sao lau pama o le tātou sao ninga o le Maunty Thursday ia tau saminga le ati ma le nau soo ia pe ona whaatulanga ina mo le astofi ia i le tūlau le awha leono e whaia lea i le laumua ia o le mātango fia o le atua tātou wheloa ai lau whainga luenga whaiwheau maawao sila ane le tūlau po le via Facebook page tātou pulenga ia nā watu ai tala oto tangata malana ia tā pena it is our 7 saying service before you masani ai ia tofu le whainga luenga ia ma le whaasoa pa ia le alii ia o iai o ia i le sa taulo e le langona ia e usu lau tele a tātou pese o tōninga lau whainga luenga ia e la e mai le uli pito i lalo tu lau le ngangana ia e pae le ofitino ia ma le pelaue ia fusiwa luri tātou a mai ale Maunty Thursday service ia so o lea ma le Good Friday o lea so maliu lava lea ia le lava e whaile whetu na inga ia a sila ane pēr tātou I tū lau ma maalu e pūlenga a whai e toi fo I mai nei ia e whape nao na whai lo atu a whai fo I e whaatino I oi le matango fio le atua ia e whape nao na whai lo atu a o le tū lau fo I o le afo leono ia le awata oto I le sunga te utupe ia e maise le mamalu o le ka le sia ma le autanavou matango fio le atua ia tā penanga mo le aso maliu ia our Good Friday service ia malama le asto nai ia le Silent Saturday ia e ta oto tu lava le au leo al no fa farsa ia fe ngai lava mo oto ia ono le oto le le tunga mau tai o ena le sunrise service tu watu lava le avanoa no fa au lotu ma le kalesia ia e whaatino ai ia o tau sao ninga o le vaveao ia ile o soa e o le la sunrise service tu watu lava le mamalu o nofo au lotu ia ma le kalesia lava ia ona tale o le tu la se fulu ia tātou toi fo I mai nei le lau mua ia tena fo ia e wha mai a I sao ninga o le Easter service ia o tātou aso sao le e seta ia le aua te oto mai ia I le whaalinga o le alofa ia le whaatau waa ma le whainga aruenga ia me se foi se tā penanga tupulanga te lavou ia e o ai vaenga umo le sao ninga ia le aua te oto mai I ia se tātou ngā aruenga o le whaalinga o le alofa ia o nei folanga ia mo le mamalu o le tātou pulenga ia le aua whaelo mai le te utupe ia tātou sene nao ina nei ono se lau fast food ma le wha, ono se lau fast food ma le wha, le wha moe ia, ma le sifuru sene, ia lea ma whaina o ina tātou pūlenga, wha aftai whai taulanga, ia sau teimi te noa wha manuia tātou tama,
ia le ifa mai aina sa uninga o le nei aso sa. Manuia lau sunga toina ma lau whainga aluenga. Manuia le mamalu o le tātou pulenga. Alo ma whanau. Manuia sa moa ua poto poto. Ia, wha manuia atu le sa o lau pama. Ia le awa tele ma le wha alo alo. Ia o le awa noa. Ia tuina atu mo le wha mo le sui o le kāle sia ia tena fau. Ia, mane taftafa le sunga i le toina. Tal tonu fa moe le nei tai au le toi fa te lea sa mata up. Awa o lele ua mata no nofo le fale o le ainga ta waanga. Ia e sa tofu fo i le tamaloa i le vai o le tofu le vaiola. Ia e ale fa moe o le nei tai au. A lele ua pa u le saunoanga le fionga i le tia kono tai o le tātou pulenga. Ia mansina le soafo i le saunoanga lau sunga i le autostusi o le tātou pulenga. O le ao e wha maua mea, le ai se mea e ngole, e manino mea uma. Ao le ala o le tūlai. Whai eiro leo vai e whai mafonga tau mori o le pai o le ka. Le nei tū o le vai, suatu o le sunga le toina. Fio le fionga le, tai ti a kono, ia o ta maa ia malolo manu malo, whai o lau whai ngā luenga. Mātu te whapea tuai. A mai ale tātou tapua inga ma sa moa wa poto poto. Awa nei toia le vā. Awa foi nei poia whaleolo le meo lo se ei valeli. Ai a mai ale tātou tapua inga. Awa tu mar whaalo alo le pai o le tātou pulenga. Tātou talatu a au i whalele maota ngā ruenga. E le wha mai foi e le vai foi. E leo se tamai mea foi la tātou mafuta i whale. Ia wha uma toiro inisi o mātou tala. Ia ilo wa tele mar fa lo fa tai si o le tena fotu sai foi ma le tātou maftanga. Ai mamoli atu le whamalo tele ma le whaafitai tele. O tō laulau inga foi o whaamanuianga pēna whafonga ina lau a fionga ti a kono teitai. Ia tai nane foi le saunoanga mātungo o fie foi le sunga le whailo tusi o le tātou pūlenga ma le matanga luenga. Ia e langona i pēle anganga fie ma le anganga whaangetia. Pūlenga Samoa o le tualalo whaamamalu le nei vai asu. Malo le nei vai asu. Tau le whaamatala atu, le nalo o tau si le fia. O lewa, tasi moe fo i tau whao au loto mai kane sia. O le ato oto le tu i whafo ni ngaruenga. E tātou sā ngā i whaatasi, a walo whaiva le li ie. I ona pōpua ngā amala na sā walinga pa ia. Ia ai mei se ai fo i le toe sā kalameta, e o lawe i tunga mauma le toi tū. O le whautuanga le nā mo tātou, ulenga ma Samoa, tau tua nā ma tātou le neiva yasu. Te ufatu, tau sisi, mi a tātou wha maoni iai, a waile i whaingo fia le ala, o le o fola waile le i wha aula i titono le a ai o Jerusalema. Wha aftai le wha maralosi mai le tātou sauninga, o le tatalo, e se ia le mana ia pe atumu wha pe uma sauninga lo tutoi le neiva yasu. Sangi mai, o le nāua tau awina le sāwalinga o le neiva yasu, tātou whaitau langhai i le tua. Na stofi, a toa manas whaleile, ia ai meise ai foi le tau walunga ina o le wha moe i le asu sā. Maloroane i whale wha umatu ai sa mātou tala, le ele mamalue le au fia, o one i osi sit whale. Tātou tali sua whaatasi ma patipatia, ia le malanga whaatupo le tātou ali whaola, le peona whaatinoina le nei tae hau. Le tena fau, whaaftai, le awa o atu se langona, ia le mamalu le pūlenga, o le mātou leo lava lea, i sanga whaamanuia le tua mo o to umma. A tatala le whiri alii, a anga le leile tua le neiva yaso malana wholaunga, tau a awina lo o tō soifua ma le tātou malosi, tātou wheo fōfua i pē i tarutalonga, ai o le a tātou wheiroa i sauninga
whaauau le nei vai aso wa uma na whaato o turia. Ia o le au saunia le tātou titalo e whai wai le tātou sauninga. Ta mā, e whaatau waa le ngaruenga, e le lava, e le ato toa, au la mātou titalo, na o lawa fio lava le tua e atoa i me uma. Tō mai le anganga whaau o lawa fio, la mātou so soan sili, ia e whaato toa ina le taulanga si tio o lau pūlenga le leitai au. O la mātou titalo, anga le lei mai le nei aso, ia ai mei sei foi le nei vai aso sa. A mātou ta ape, ia tu mau mai ai mātou malau whana uma i le lalolangi. Le manuia ma le fi le mua oe le tua le mātou ta mā. Le alofa sa ili o ke riso Yesu le mātou ali i whaola. Ai mei se ai le mafutanga le motu sia ma lou lava nganga pa ia. Nei, se i o lava i le whaavavau lava. Amen.